Eza kuyabagezaho ariko tumanye tubagezeho iri tangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Nyakanga 2020. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro yobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku 30 Kamena 2020. Inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeza n'ingamba zigomba gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda indwara ya COVID-19. Gahunda yo gupima abantu COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa neza igihe cyose umuntu wagiye ahurira n'abandi bantu. Serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barakangurirwa kwemera kwishyurwa hifashishijwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Ingendo hagati mu karere ka Rusizi kuba hatuye ziremewe, ariko ingendo zo kujya no kuva muri ako karere ka Rusizi zirabujijwe uretse amakamyo atwaye ibicuruzwa. Serivisi zemerewe gukora, insengero zemerewe gukora, ariko uburenganzira bwo gufungura buzajya butangwa n'ubuyobozi bw'inzego zibanze zimaze kugenzura ko hubahirijwe amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu ngo. Ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga buzakomeza. Hoteli zizakomeza gukora ndetse zemerewe no kwakira inama hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hoteli zirashishikarizwa kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ibikorwa bya siporo zikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Icyakora siporo ikorewe mu nyubako z'imyidagaduro irabujijwe. Moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu duce twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa buri gihe. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi rizakomeza, ariko ryitabirwe n'abantu batarenze 15. Imihango y'idini yo guherekeza gusezera uwapfuye mu nsengero izakomeza, ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30. Serivisi zizakomeza gufunga. Imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha, ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima biteganya. Abari mu kato bishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Amateraniro rusange cyangwa mu ngo arabujijwe. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Utubari tuzakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko, amasezerano n'iteka bikurikira. Umushinga w'itegeko ngenga rigenga ubwenegihugu nyarwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki y'Ubushinwa y'ubucuruzi bw'ibisohoka n'ibyinjira mu gihugu, yashyiriweho umukono i Kigali ku 22 Kamena 2020. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Agence Française de Développement yashyiriweho umukono i Kigali ku 30 Kamena 2020. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Agence Française de Développement yashyiriweho umukono i Kigali ku 30 Kamena 2020.
umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo n'ay'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere AIDA yashyiriweho umukono i Kigali kuwa 5 Nyakanga 2020. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na African Parks Network yerekeye gucunga no gutera inkunga parike y'igihugu ya Nyungwe. Iteka rya Perezida rigarura Senior Superintendent of Prison Uwantege Jean Chantal mu mirimo ye mu rwego rw'igihugu ushinzwe imfungwa n'abagororwa. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibikorwa byo kubaka amashuri aho bigeze. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira: muri Minisiteri y'Ubuzima Iyakaremye Zakari, umunyamabanga uhoraho Dr. Rusanganwa Vincent, Head of Faculty Recruitment and Academic Partnership Department. Mu bunyamabanga nshingwabikorwa bushinzwe abakozi bo mu rwego rw'ubuzima Shema Joseph, Head of Teaching Coordination and Quality Assurance Department. Mu bunyamabanga nshingwabikorwa bushinzwe abakozi bo mu rwego rw'ubuzima Jabo Nicole, umujyanama wa minisitiri Kwizera Esperance, umujyanama w'umunyamabanga nshingwabikorwa mu bunyamabanga nshingwabikorwa bushinzwe abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra Zingiro Arma, umuyobozi mukuru Managing Director wa Energy Utility Company UCL. Muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Minafete Kubwimana Rugamba Eric, Division Manager America's UN and International Development Organizations. Bukuzagara Francis, Division Manager African Affairs. Kamusime Frederic, Division Manager EAC and Eastern African Affairs. Vasomingera Kanji, Division Manager Communication. Musefa Noboni, Director Northern and Western Europe. Rugasagunga Ivete, Director South and East Asia. Maziateke Uimbazi Sandrine, Director Rwanda Community Abroad. Mu biro by'umuvugizi wa guverinoma Office of the Government Spokesperson OGS Mucyo Gilbert, Division Manager. Mu kigo cy'igihugu cy'amahugurwa mu by'imicungire y'abakozi n'umutungo harimo Dr. Murindahabi Charline, umuyobozi mukuru Director General. Imana Kizito, umuyobozi mukuru wungirije Deputy Director General. Muri Rwanda Green Fund Fonerwa Mugabo Teddy, umuyobozi mukuru Chief Executive Officer. Mu kigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda harimo Mugabo Jean Pierre, umuyobozi mukuru. Mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda niyo twambaza Hitimana Christine, umuyobozi mukuru wungirije. Musana Segataraga Bernard, Head of Knowledge and Forecasting Hub Department. Ruzigana Pamela, Catments Restoration and Erosion Control Division Manager. Bugingo Davis, Flood Management and Water Storage Development Division Manager. Munyandinda Vital, Water Permits Division Manager. Duhuzeremi Norbert, Water Monitoring and Quality Control Division Manager. Umurerwa Denise, Corporate Services Division Manager. Abagize inama z'ubutegetsi mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda Sir David King, President. Umurungi Providence, Vice President. Kayitesi Marceline, ugize inama y'ubutegetsi. Dr. Abdulkarim Sedi, ugize inama y'ubutegetsi. Mayimbo Mabanga Malesu, ugize inama y'ubutegetsi. Dr. Asafu Mesika Kabasha, ugize inama y'ubutegetsi. Keye Nicole, Vice President.
Semanywa Faustin, Uwera Kabanda Françoise. Muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Mije Profe ufasha ingabo Patrick, umujyanama wa Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, Ntaganda Peter, umujyanama w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Ruzindana Rugasa Jean Baptiste, umujyanama w'umunyamabanga wa leta wa Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Bikoreye Kigali kwa 15 Nyakanga 2020. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente washyize umukono kuri ritanga.